Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogirija TV. Moje ime je Stanković Ognjen, trener online sport. Danas pričamo o tome šta je to, kako treba naučiti rafting. Idemo. Rafting je ekstremni sport koji podrazumeva plutanje niz planinske reke u čamcu na naduvavanje splav. To je timski sport u kojem učesnici veslaju kako bi savladali prepreke i uživali u prirodi. Rafting je pogodan i za početnike i za iskusne entuzijaste ekstremnih sportova i dostupan je u različitim nivoima težine. Splavarenje je aktivnost spuštanja niz reku na splavu, čamcu ili drugoj plovnoj konstrukciji. Može biti rekreativna, turistička ili sportska aktivnost, a ponekad i način transporta. Vrste splavarenje. Rekreativno splavarenje, opušteno krstarenje rekama, često na drvenim ili gumenim splavovima, uz uživanje u prirodi. Rafting, adrenalinski sport koji uključuje spuštanje niz brze vode, bukove, u specijalnim gumenim čamcima. Tradicionalno splavarenje, korištenje drvenih splavova za prevoz robe ili turističke ture, poput onih na Drini u Srbiji. Splavarenje je popularno u mnogim delovima sveta, a u Srbiji su poznate reke Drina, Lim i Tara kao odlične destinacije za ovu aktivnost. Ako želiš da naučiš splavarenje, važno je da stekneš osnovna znanja i praktične vještine kako bi bilo bezbedno i zabavno. Evo koraka koji će ti pomoći da savladaš ovu vještinu. Odabir prave vrste splavarenja. Rekreativno splavarenje, opušteno spuštanje niz mirnije reke, idealno za početnike. Rafting splavarenja na brzacima. Zahteva više vještina i obaveznu obuku. Tradicionalno splavarenje vozi se na velikim drvenim splavovima, često uz vodič. Učenje osnova splavarenja. Upoznaj se sa rekom i njenim tokom. Nauči kako da upravljaš veslom, napred, nazad, okretanjem. Razumije različite delove splava ili čamca. Bezbednost na vodi. Uvek nosi spasilačka prsluk. Izbjegavaj alkohol dok si na vodi. Upoznaj se sa postupcima u slučaju pada u vodu. Ako planiraš rafting, koristi šlem. Pronalaženje iskusnog instruktora. Za prve vožnje, najbolje je da budeš sa vodičem ili iskusnim splavarom. Upiši se u kurs raftinga ili splavarenja. Ako želiš, ozbiljnije da se baviš time. Praktična vežba na lakšim deonicama. Počni sa mirnim vodama pre nego što probaš brzake, vežbaj upravljanje i održavanje ravnoteže. Upoznavanje sa opremom. Ako koristiš gumeni čamac, raft, znaj kako se puni, prazni i održava. Za drvene splavove, nauči kako se grade i vezuju zajedno. Poštovanje prirode. Ne ostavljaj smeće u reci. Ne remeti životinjski svet. Splavarenje je zabavna i uzbudljiva aktivnost, ali je važno da budeš pripremljen i da poštuješ pravila bezbednosti. Da li razmišljaš da probaš splavarenje negde u Srbiji? Naravno, to smo naš i to smo mi. Hvala na pažnji. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončić i subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogirijatv.com, ko želi da prijavi na web sajtu, link je u opisu, profili. I to je to za danas. Hvala najlepše i hvala naši đaci iz tehničke škole, hvala najlepše kolege iz Haba, mnogo vas volimo i snimit ćemo još ovakvih videa. Vidimo se. Pozdrav!